Haleluya hari Minggu. Boh, mula mau cok kape hari Minggu. Asyik biang kopi harus menu di balai-balai ya un. Mau cok. Nunggak dua peho hari Minggu. Nunggak, boleh senakan yang baru ah? Hah? Oh iya doh. Jadi bahasa apa sih luar mau cok? Badi luar mak, jaga betul dia lah. Kuci beti apa do? Enak sedih do pak Ucok. Nai lapan marah wate, bolong-bolok ko si? Ido mau cok. Nasian lapan dua. Si merwe do di lapoi pak Ucok. Tiap hari aku hulat di si. Ayah dia ulai hoi si horoa. Ayang baru kalau kudul dah sih. Kalau kudul ni mudo pe. Sampai lupa hawa tu pak Ucok. Lak si paroko jami, ajam piga. Lak si jemput tu pang tu gereja. Bereng mana gaya merdela na sa gerejaan? 3 kilometer udah lain 2 kilometer. Yo, gua nape nalala mau cok. Sorry mau cok. Kau nak kebetul semua ko. Sorry ni mudo pe. Berarti ni tarham nak kingan tu gereja langsung tu lapor doh kan? Dang mulak ko tu jawab kan? Iyo. Kalau ku taruh ko nak kingan gereja tu langsung tu lapor yau si yau hudu. Odo pe mulak. Maka atas songgo tahu huwer ko ngamulak kabeho. Bapak Ucok. Si mergue mau dilapui. Serius tu toko ramatan halakan. Ala kirang di roa songone. Ala dah tok ring gesiok ko manaruh honaruk mangalapau. Ala pala masuk ko tu garese itu saya losok roham. Ayah ada losok ni rapor masuk tu garese. Dang narong losok ni roa ko masuk tu gereja. Ali ba mau rokod dah. Ay boleh bergereja penduna holopiga maminun amai si. Ang guru nga, dudong ako dilapuan. Di makana. Jadi, mula hari Minggu, nga suta, muli rasa marpung-pung dua kadong di lapuan. Di maucok. Makan? Jadi, mana hurang dinggani si hangat di hutok ko. Ya pala tu gereja horo molhiya di hilalaho. Teroro di hatai hamu di si Pak Ucok. Di hatai hamu isi. Nalo merbida di hamu tiap hari dilapui? Tang na merbida sih. Dia hepek kutusi Jetong do. Jadi mulai hari Minggu dah Pak Ucok. Rapak mehita lah tu gereja dah. Rapak kita mempikir hatan itu hani. Hatahun ni naposone. Ayang gola tu gereja rapak dia terus. Rapak dia tu hari Minggu tu gereja. Lalu mana rokok kau. Kat tu gereja tu guardi. Masuk tu bagas gereja. Masuk Pak Ucok. Mempikir hatan itu hani ni pas naposone. Tengok dah Pak Ucok. Mulai hari Minggu dah. Rapak mehita lah tu gereja dah. Hari Minggu mai anyeling naik, ono mari naik. Kesenari dah tayo. Tah yang wani pasti ngodang erong terus. Pokok na ima, ingot na rokon na mulai hari Minggu bolo dang lo rapak lah tu gereja rapak kau, dak kolam manar honau ho. Ingot mana hatak koda, dang lo bela tu gereja. Ala na ho do aku lu aku. Maru ge bihola na la tu si. Ho do mabuan na tu gereja. Main hutok ko do. Ali ho dang lo do ho. Bereng jo bapak si sorno pi. Do inatan mesrahi akala kila tu gereja kan. Barang saya apa tiru-tiru sudah jol marah. Pe. Nah dengan ni boy do tiruon. No la dilapoi. Anggo dilapoi boy do tiru ho. Asik ko mau. Pero pun gereja tu merepek tu. Aturan yang labok menerohami palok ba ta temi. Wah, do beno palabok rohani bapak ucu anggo songko do jol mana. Susahian. Dan pula buhay ba merepek anggo na latuna ding gaddo. Nang gawe majurong lusok ko me ba. Madongani ho do iba. Mangajak ko la tu gereja. Ale maralo turuham. Ale anggo dilapoi do ngami marmitu si minum tuak. Marbuai so binote nakai dulu hamu di si. Ingo da Pak Ucok mulai hari Minggu ikut rapak do hita tu bagas jorong itu hani. Turana ho do manugi ho nao. Mabuna tu bagas jorong itu hani. On hutugi hop do dengan maralo turuham. Olo anggo sungni do Unang hola nolo. Madoko nolo hato do. Mangulah hono do namol. Olo do mangulah honi? Olo mau cok. Ingot tatak kira. Bolo dang olo mulai hari Minggu rapak do ta tu gereja. Api dang labe tu gereja. Ingot manang rokon. Olo mau cok. Mulai hari Minggu rendas pa hari Minggu. Kuara apa sudah kadang aku amai. Dah perlu tu apa yang hari Minggu do. Apalagi sudah bermingguan lagi dah lu seburu-muru biho dah no di mana rokon me Pak Ucok upay mapahamu bo ni rohami dah beta matu jabo buka mapito olo nana aku cina bah
Ay, di sudah peho mak ucok pa. Si luluhin ke kuhri pun ikelau tu jauh ni tetanggaan. Itu sudah senakan yang marlinggong-linggong mayak karo. Di jo hepeng bijo 6.000 jo mak ucok. Tuh museo Pak Ucok mangidu hepeng noang. Egi 6.000 musik lah tuh hai. Tok tangguh kia ko majalo hepeng 6.000. Ini 10.000 naking man 20.000. Bita ning arong setoro mo 6.000. Lah tuh hami. Ido mak ucok. Kalau 6.000 pe, di bajo hepeng 6.000. Neng mabayar tu ngau tu bapak ni si Sornop. Bayar utang. Tok marutang ako 6.000 perak tu bapak si Sorno. Tuh ham naking dibeko 6.000 euro. Mak ucok. Kupin cuma nakin hepeng ni bapak si Sornop pas na di gereja. Asarong durung-durungku. Ide. Hah? Durung-durung pijapoy ping Pak Sorno 6.000. Nang nung kulen naking tayo kulit tem. Nalapas tu gereja. Tok mapila ko mamijape pe ko di gereja 6.000 perak. Arang memangnya tutu dilek ko nakit tu mak ucok. Durung-durungku. Arang harga 10, harga 5.000. Alay. Tok alaki kurasa mangalian ni nakin. Tupat durungan ni. Alani, huwering cer ke 10 kilo harga 5.000 kan. Sayang na yung bulok ko narak ko iyo hape pasi sapik ko dengan bapak si Sorno gebi zaman nakin kepeng 6.000 harga 2.000 tolu ido maksud ko sa pula jo maucok Aduh nih Pak Joko to ala kiruhana mabenar harga 10 mang harga 5.000 nama pikiranmu jiwa ro maucok sayang ni rasa angkorong lebih boyin jalo harga 2.000 ben durung-durungi harga 2.000 ben ada masa harga 5.000 do harga 10.000 nang ko pindah menurut sigaret ho beda terus si sigaret dotong dipikiri ho. Ngali dok, dak ya dibigi ho di jami tahu para jami tei. Leyam manasen ies ni roham. Unang marungut-ungut to kanin na do. Ngaho le nakani harga 10 harga 5.000. Ikono chato mo muse ning maben harga 2.000. Bah, ibe nei ho. Asal ro bolo harga 2.000 ni ku badung ruku di gereja. Yes, do aku mangaliani. Dak ku dok ko salah Pak Uco. Dingga do ne dokumen 2.000 PDB kumang na 1.000 bolo ido na terbuka ni roham dang mahuwe on kan nung ahule ya tuho harga 10.000 harga 5.000 o man nung kolek temne ko dio jatuh sampai mangijap po buha masoni Oh iya ati mak ucok tanpa masalah pe bolo tumpe 2.000 tabadung durung tamang na 1.000 alisin isin rohatta nagawi permasalah ka pinakikubain dak ku pasaha nang hupada di malah gabi huru itu permasalahan nate pasaha mapo ucok nong ni parade mihian sian es ni roham unang gabi lucat to muse kan nagabi digati ho ditukar ho sapere lah ho mangijam tu bapak si Sornop hola ning mabener ga 2.000 salah busung ni bulusung ni mak ucok ali wami asa ngo pinjam nakikipeng ni Pak Sornop di bajo 6.000 jok asa pulak Gemilin no paju panu ni lawan nun ditagi musim man nun ditunggu man nun ni gay pila ni man tok kadongan di bajo 6.000 jok mak ucok ay boleh dipilih dulu lawan do na may udah na bayar home selna nang pasamal ho besong nila toh terus mau na pilo bapak ucok oras si sigaret no me pikir ko bere